ملت مشوانین هجام مجاری ام بردوام کن کو مجاری گلک رنگ اگر اپراسیون ترکیه جه هم برای روجاوای کردستانی او ایریشن گو پیکشیتین دکتر حسن اوکتای پسپوری پیوندی ناو دولتی میوانه من سلاو بوده بریز اوکتای بریز اوکتای نوها اپراسیون ترکیه هم برای روجاوای کردستانی بردوامن لی امریکا و یکیتیا و روپا جی دلگرانی آخوا نشان داده بیشه کو yani cihin sivil tene armanç kirin û jêrxane yani westgeh, cihin enerjiyê, cihin elektrîkê, êkû tê nexweşxane tên armanç kirin divê derbarê de birexneyên wan jî hene divê çerçevê ger tu ji min re binirxîne Birêz Oktay. Evet, 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yapılan saldırı بله افری شکوته کرن دزانن کو دولت لهری نقطه سریه ده حرکت دایش برکو و روجه مجلس دهات و کرن و 300 متر تنه ناف بین پارلمنتوی و هر وها نقطه ایرشی هبون و رنگ ایرش سر پارلمنتوی هات بوا کرن دوان دقیقین دست پیکده با آوائن فرق هات أناليزا كرن لنتيجة دنها أقل دولة وكو أف كس جرخسنا كتيرورستي سوريا هاتنا و لهمبري هرم بالتفاهي أوبراسيون هاتيا كرن بفي أواي بيست بين الخاندن ها كان فيدان وزير دروي وهروها جميتيجي هاتيا وندزان حركين قلك آني دكا وهروها زانياريين باش هنا افكيشن كوبا اواي دبلوماسي بين چاره سر کرن با اواي اوپراسيون چاره سر دكا دزان تركيا جيهن جار لقل استخبارات امريكا لهنا افچين سوريا اوپراسيون دكرن اسوها دبينم كوفي جاري هف بشي دقل استخبارات امريكا نكرنا وراح تسزبون تشيبوي وبشتي زلال كرني انها كان فيدان اف اوبراسيون هواي تشيبو هدف ويجي ياكي لهن افچان بوكو حساس بون بله هون دزانن جي كو تقين ودمك تشيبو كو برلمان ده هدفكرني وخلق قلك ترسيان لوا ها كان فيدان جي اوبراسيون كر اف اوبراسيون جي رنگا جواب كربي ارمان جرنگا هندك نافچين كو باترول اللي هبن هندك خالن حساس جيبن وانا اللي ذكرنا في روشي بفي اواي هناك زحمته جبركو دولتك التركي كو دناتو دا امريكا جي دناتو دا وهروها درون الخوا داخن افام بخوازن نخوازن وهادك كو تركيا دي چناوا روشكي كو اوبراسيون كبار فراتر بك رنگ دقين به رنگ دمن بهن اگر حركت كمزنجي تشيبو دناوا نافچه تركيا و امريكا رنگ بها كفن لهم بريكي وحتى نهاجي نترف امريكا نترف امريكا ويكي ناخوازن Birêz Oktay niha rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriyeyê dibêje ku ev gerîlayên PKK ne ji xaka Sûriye derbas bûne. Di vê derbarê de dîtina te çi ye gelo? Soruyu tekrar eder misiniz? Anlayamadım. تكاري جارك دن برز بكي Belê dibêjin rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriyeyê dibêje ew du gerîlayên PKK û êrîş pêkanîn li hember Wezareta Navxweyî li Enqere ne ji Sûriye derbas bûne. Ne ji xaka Sûriye hatine nav Tirkiyeyê. Dîtina te bigirim di vê derbarê de çawa denirxîne? Evet, Suriye'nin açıklamasını ciddiye almak lazım. بله پێویستە ئەف زەڵالکردنە سووریە گەلک باش بێوەرگرتن بجا جدی بێوەرگرتن ji ber ku hindek xal nayên şirovekirин çawa û hatine nava Tirkiyê ji Sûriyê çawa çûne Qayseriyê li Qayseriyê
چوا ئەو عەرەبە بەدەست خۆی خستن و هەروە چوونە ئەدەن ێژاندەنە چوونە ئەنقەرێ هەندێک تشت هەفتوو ناگرن divê xalêda eger zelalkirin jî hebe civak hêşta petir dixwaze ku Sûriye ev yek kiribê nekiribê wiha tê nirxandin ka PKK bê peyê debe yan jî ji wan herêman hatibin ku ew kontrola wan e yan jî nelibin kontrola wan e lê evên ku hatine Sûriye renge bi awayê koçberî hatibin belê ji netîcê dewleta Sûriye ev yek kiribê نەخێر وەف زەلالکردناوانە جی درست بوو ji ber ku li nava Tirkiye jî zelalkirinên cêwaz hebûn çûnke renge mafiya yan jî evên madeyên hişber kar pê dikin yan jî wezîrê navxweyê nihaw berê jî ku li hemberiyek nerazîbûnên wan hebûn û serokê komar pêwîst e bi awayekî zelal ji bo civakê vê yekê zelal bike lê eger vê yekê temaşe bikin eva ku çêbûyî û niha ketin li hemberî Amerîka operasyon li Sûriye çêkirine ji netîceyê teqînê bû ku li Enqerê çêbû lê li deqeyên pêştir em ê bizanin ku aliyên esmaniyên Tirkiyê wê çi bikin. Birêz Hasan Oktay tu bawer dike ku operasyonekî bejahî li hemberê Bakur Rojhilatê Sûriye hemberê Rojavayê Kurdistanê pêk were? Evet, şu an itibariyle bir kara Belê operasyonu ji niha olması da em wiha nabînin ku operasyoneke zemînî bêkirin û ne mantiqiye lê hikûmet dema ku bikeve bin givaşa civakê renge operasyoneke qismî çê bike bi awayekî sembolî operasyonek çê bike û bi plan nayê kirin ev birarên Tirkiye li hemberî rêxistinên teroristî bi vî awayî nabe renge çê bibe lê ehtimalekî gelekî zayîf e ji ber ku operasyonên esmaniyê hene û divê demê de nemumkin operasyonekî zemînî were kirin. Birêz Oktay Wezîrê Berevanî Iraqê seredana Tirkiye kir diyar jî kir ku dê rêkeftineke ewleyî navbêna Iraq û Tirkiyeyê de were îmzekirin ev yek çi bandorê karê li PKK bike tu çawa dinirxîne? evet biliyorsunuz geçtiğimiz Belê hûn dizanin ku meha Boris wezîrê derve du rojan ziyareteke Bexdayê kir divê ziyaretê de dibînin ku ziyareta li hember were kirin bi hikûmeta merkezî li Bexdayê em bixwazin yan jî nexwazin ev operasyonên ku Tirkiye kirine li hemberî serweriyek parçeya Iraqî pêwîst e bi hev re hereketê bikin û her wiha li navçeyê bi taybetî jî giftûgû hebûne di navbera her du aliyan de li hemberî terorê bi taybetî jî serkirdên Iraqê ku tên Enqerê û ziyareta Hakan Fîdan û li hemberî wê jî ku ziyaret dê ji bo Tirkiyeyê hebe pêwîst em bêjin ku wê tiştên baş hebin di navbera her du aliyan de. Birêz Oktay her wiha yani tu zanî ku rêveberiya ku li Rojavayê Kurdistanê heye rêveberiya xwe ser hesede dibêjin peywendiya me û PKK bi hevû dûrenîne ji ber wê yekê mafê Tirkiye nîne ku êrişî me bike. Divê derbarê de nirxandinê we çi ne yanî hesede PYD YPG PKK ku ji hevû dû cuda ne tu çawa dibîne nirxandina te çi ye? evet bu mantıklı bir açıklama çünkü Belê ev ronkirineke gelekî mantiqiye çunke PKK sêge de bihevrene ne babete lê Tirkiye hemû weke rêxistineke terorî dibîne û dibîne ku bihevre hev beşin û her wiha di dîtina terorê de Tirkiye wiha dibîne berxuda nedike li hember terorê belê zelalkirin hene ku PKK û her wesa Hêzên Sûriya Demokrat ne wek hevin û ne hev beşin
kapıların ardından mı olur د yoksa پشتا درگین گرتیان جیلی گل حکومت مرکزی لسوریه پیوسته ترکیه گفتگویان بکه و فایده جی چوه که بکه لگل تروری گوتو بیجناین کرن پیوسته سیاستك جرانتي تربك بل وك نتيجة لباكور عراقي وهر وهال الروشلات سوريا جي بيستا أوليه هبي وج دما دخوازن كو تركيا جوان دران دربك و بيستا زمانتك باش دنا برا هردو آليان دهب سپاس بوده دکتر حسن اوکتای پسپوری پیوندین ناو دولتی میوانی